Pemirsa penglimbak kasus COVID-19 nasional, ring tanggal 10 Maret, warse kalih tali kalih likur kauningin sayan tedun. Wilangan inucap kantos kalih dase talian kasus. Asa punika talar kewentenan pasien padam COVID-19 talar kauningin tedun sayhang ring raine sedurung nyane sama siki diri. Ring pewilangan rawe mangkin mawawah 300-an diri. Tanggal 10 Maret warse kalih tali kalih likur, indek wilangan pasien kenak nincap ngelangkungin kewentenan kasus anyar. Ini punika kantos 3 dase talian kasus. Anu tering data Kementerian Kesehatan nyinayang penincapan kasus COVID-19, kantos langkungan 6 likur tali diri. Dados nyane wilangan kumulatif nyane 5 yutaan diri, lianan ring punika indek pasien kenak wentan 3 dasan tali diri. Raris ring pasien padam kuningan 304 diri, sane ngawinang wilangan kumulatif rawe mangkin, langkungan 1 talian diri, selami pandemi ngelimbak dawak bulan Maret warse kali tali kali dasane lintang. Wilangan pasien COVID-19 sane kanton kerawat wenten langkungan sama tali diri, suspek wenten 3 likur talian diri. Bali Pos Nguningayang.